Alright, nanone ni ikibaruma Denoboz Rwanda TV online TV showbiz entertainment ngira ngo nkuko ubibona uyu munsi twaguteguriye imodoka zigiye zitandukanye, imodoka abastari bo mu Rwanda bagenzamo kandi zihenze nizo ugiye gusobanurirwa muri aka kanya. Wizi Neywane ikimoma nk'ibisanzwe ugiye gusobanurirwa byinshi birenze. Umwanya wa mbere ni Keti Bashabe BMW XS niyo modoka agenzamo, modoka nziza cyane mu bara ryayo ry'umukara nkuko uyibona, ngira ngo wayibonye, modoka y'agaciro keshi cyane. Umwanya wa kabiri ni Butera Knowless agenda muri Toyota Highlander yakozwe muri 2013, imodoka nziza cyane mu bara ryayo ry'umukara nkuko wayibonye. Umwanya wa gatatu ni Eric Rutanga, umukinnyi wa Rayon Sport akaba akina no mu Mavubi, agenda muri Gikeri Volkswagen, imodoka yo mu bara ry'umutuku, imodoka nziza cyane ngira ngo wayibonye rwose, isanisha n'inkweto yambaye na t-shirt. Umwanya wa kane ni Sekamana Maxime akaba akina muri APR FC, agenda muri Mercedes Benz 203, imodoka nziza cyane mu bara ryayo ry'umukara ngira ngo wayibonye. Umwanya wa gatanu ni Atankusi, umunyarwenya mukunda muri beshi kandi muzi cyane, akaba agenda muri support car Pija 106, ngira ngo wayibonye, imodoka mu bara ryayo ry'umuhondo, imodoka nziza cyane bigaragarira buri umwe wese. Umwanya wa gatandatu ni Faustin Usengimana akina muri Rayon Sport, akaba yarakinnye muri APR FC, ubu kuru bakinira Amavubi, agenda muri Toyota Sirika, imodoka nziza cyane nkuko uyibona mu bara ryayo ry'ubururu kabisa, ni imodoka ubu ubona ko ihenze ewana igaragarira buri mwe wese, ifungura ukongera ngo wabibonye. Umwanya wa karindwi ni Platini Nemeye haba muri Dream Boys, agenda muri RAV4 Toyota yakozwe muri 2016, bayita amaso y'inyana, ngira ngo wayibonye kuko ni maso y'inyana igaragarira buri mwe wese. TMC nawe abarizwa muri Dream Boys ku mwanya wa 8, agenda muri Toyota Corolla Coupe ifite umuryango umwe, ngira ngo urayibona mu bara rijya kuba umutuku. Tom Cruise ku mwanya wa 9, Mercedes Benz C200, modoka nziza cyane akaba ariyo agenda, ngira ngo Tom Cruise uramuzi ni umuhanzi, akaba na Dr. Muyombo Thomas, ngira ngo ibyo usanzwe ubiskandi unabimenyereye, n'abagenda mu modoka nziza cyane nkuko bigaragara, ngira ngo wayibonye kabisa, modoka y'agaciro. Umwanya wa 10 ari nawo wa nyuma, Young Grace umuraperi nka hip hop, agenda muri Gikeri Volkswagen Betron, imodoka yo mu bara ryayo ry'umuhondo, ni imodoka nziza cyane y'agaciro kabisa ewana ubona ko